Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Ego Stamina TV, uyu ni wa mwanya mwiza w'amakuru mu Kinyarwanda. Muri aka kanya ngiye kukubwira ko RDC yanze kurekura abasirikare b'u Rwanda, ahubwo ikaba yahisemo kubashakira indege ibajyana muri Angola. Abasirikare b'u Rwanda bashimutswe na FDLR bafungiye Kinshasa, gahunda ni ukubajyana muri Angola, naho ngo kubarekura byo ntibishoboka. Abasirikare babiri b'u Rwanda bashimuswe n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufashijwe n'igisirikare cya RDC FARDC bafungiwe mu murwa mukuru i Kinshasa. Aba basirikare kandi ni Kopro Nkundabagenzi Elise na Private Ntware Egad bafashwe na FDLR bari ku burinzi ku mupaka uhana imbibi n'ibihugu byombi. FARDC kandi yabashinje ko bari barenze imbibi bambutse bagiye gufasha M23 mu rugamba ihanganyemo n'icyo gisirikare, aho ngo bari mu birometero 20 uvuye ku butaka bw'u Rwanda. Ku rundi ruhande kandi igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko ibyo atari ukuri, ko bafatiwe ku mupaka bacunze umutekano. Kuwa kabiri w'iki cyumweru, perezida wa RDC Felix Tshisekedi yari yemeye kubarekura nyuma y'ubusabe bwa perezida wa Angola Joao Lourenço umuhuza mu kibazo cy'ibihugu byombi. Kuva byakemezwa kandi ntabwo birashyirwa mu bikorwa. Amakuru yizewe agera ku gihe dukesha iyi nkuru nuko ubwo aba basirikare bafatwaga bafunzwe n'umutwe wa FDLR, nyuma bimaze gusakara bafatwa n'igisirikare cya RDC kijya kubafungira i Goma. Ntibizwi neza igihe bazafungurirwa kandi nk'uko perezida Tshisekedi yabyemeye. Hari amakuru kandi avuga ko RDC idashaka ko ubwayo kubagarura mu Rwanda, ahubwo iteganya kubajyana muri Angola nk'umuhuza muri iki ikibazo, akaba ariyo izabashyikiriza u Rwanda. Bivugwa kandi ko muri iyi minsi hari ikibazo cy'uko nta ndege iraboneka ibavana i Kinshasa iberekeza i Rwanda, aho bagomba kuvanwa basubizwa mu Rwanda. Umwe mu bahaye igihe amakuru yagize ati ibya Kongo umuntu burya abyemera bibaye, reka dutegereze ikizaba. Ku rundi ruhande, imyigaragambyo muri RDC ikomeje gufata intera, aho amashyaka yose arimo abafite ingengabitekerezo yo kwanga u Rwanda hari gusaba kwigaragambya. Buri shyaka rishaka gukora imyigaragambyo ryose kandi ryandikira ubuyobozi nabwo bukariha uburenganzira, maze rikajya imbere ya ambasade y'u Rwanda rikigaragambya. Ambasade y'u Rwanda ikorera hitwa Avenue de la Justice i Kinshasa, ni mu nyubako ya etaje ikorerwamo ibindi bikorwa by'ubucuruzi. Nta mukozi wa ambasade urahura n'ikibazo icyo ari cyo cyose, kuko benshi bahisemo gukorera mu ngo birinda kuba bahutazwa. Kuwa kane habaye imyigaragambyo ikomeye imbere ya ambasade yari yahuruje imbaga, ariko bivugwa ko byageze aho polisi yirukana abigaragambya kuko bari babangamiye ibikorwa bindi bikorerwa aho ambasade y'u Rwanda ibarizwa. Kuri uyu wa gatanu nabwo hateganyijwe indi myigaragambyo ikomeye cyane y'abamagana u Rwanda, barushinja kuba rushyigikiye umutwe wa M23. Hari amakuru yari yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ambasaderi w'u Rwanda Vincent Karega yahungishijwe na polisi ya RDC ubwo imyigaragambyo yari yafashe intera imbere ya ambasade. Gusa ahabanye n'ukuri nk'uko igihe yabwiwe n'abazi neza uko byagenze. Bivugwa ko mu gihe imyigaragambyo yabaga kuwa kane, ambasaderi w'u Rwanda yari mu rugo rwe kandi ko nta kibazo na kimwe yigeze agira. Bivugwa kandi ko nta n'impamvu yari kuba afite yo kujya kuri ambasade, mu gihe bizwi neza ko hari bube imyigaragambyo kandi igamije kwibasira abanyarwanda n'u Rwanda muri rusange. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta aherutse kubwira abanyamakuru ko u Rwanda rwifuza ko abasirikare barwo bafashe barekurwa kandi RDC igahagarika ubushotoranyi iri gukora ku butaka bwarwo. Hati icyo twifuza ni uko ibyo bikorwa byahagarara, turifuza ko bariya abasirikare barekurwa, ariko ubwo ibitero bikomeje umutekano w'igihugu cyacu ugakomeza kubangamirwa, twaba dufite uburenganzira bwo kwirwanaho kandi muzi neza ko ubushobozi tubufite. Ngayo nguko rero, nguko uko byifashe hakurya y'abaturanyi mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nuko
amakuru yerekeye abasirikare bacu ameze. Ibindi muzakomeza mubyumva kuri Eagle Stamina TV. Haracyari nego rusine wa turabakunda cyane. Hasta la vista.